Gikundi kimwe na rĩtwa MWANYA Carrot Extractors nĩkĩonanĩte wĩrũbo kumania na ngũgĩ yao bakiaria kĩama ba gĩkundi gĩkĩ baugĩte ũntu bũkinya bũkaguna bũkatha arĩmi ba karati nĩ ũntu irima rĩao rĩkabaguna bũkatha tena njĩra wendi yake indi kinya kũrita into bingi kumania na karati oiji. Mwandĩki wetu Antito Mũthuri Mũriũki naranĩrĩte na kĩama ba gĩkundi gĩkĩ bara bamumenyithĩtie nkũrũki gũkonia mũrandi jujwa ojo mwanya. Kagita gaka ingena ndi alimbaria bali makimera karati bali kwa kagita gakwendea bagwita thara nyingi ndo ntubu nandi bokoneka bwitintia nyimekundika mulinya kwejamwe na kugura machini iria ikethwe kinya karati iji na gwita juice ya kunywa na gikundi kigeto itu akiambiriria tuli antu bakai tweta tukingurwaga na twakinya 1 to 80 people na 80 people ni ku affectia families chetu batu tani tulabo yantu baba ingelo ntu bakweja antu 400 na karati kete menya waye gitumi sana bomwe it has high nutrients, it helps eyes, it gives immunity to our bodies, ne anti-cancer effect, it is disaster, national disaster now. It has brand, it really helps in brand management. Neither in your skin health, it can boost heart health, it protect our liver. Kwa manto jana na jara carrots edida yana to bate menyaga. Na kwa tuona we can add value ke carrot iji na ilo to aletero edugania kudugania no to amberie ko extract carrot juice ekanyunya wa to amberia ko extract yamberia kunyua twamberia batwe twamberia kuigwa ne karibu ega kangwere to mono nonto bamanto jaja twejere ya karate na miaka 70 na jomwe ntaigwa karate yumete njoisi ntaigwa yumete maguta na ntamenya jaja teja ijale ng'ombe kana ya kalera ngoko na ndeka ngwere to nonto nditete ngoge othe rikumara mera karate totora agota tokaya kugura na metoro egotuma muntu akaitie guria muntu na tutiona mbesa kulingana na gikundi giki nandi bagwite batere tune MCO municipality no ekale mutethia urobone nendi wega rende ejire ndethiria njeba juju okora baguta carrots first ndigirwe kwina murimo kidogo na through nandi some initiative that ki an organization in Germans that we you know some project in another municipality da baretera program yu kenda bombi kwa one grants gikundi kiki ngwiritie muno kya murinya nonto narua pa kwambi kuthithia the very addition carrots na ndai twetete buruto kienda we are packaging and we want ito kwenda wikia beyond murinya ete town ete Meru county as a whole na in near future ito konegeta nationally nonto ndene Kenya utino tukona karoti gitumirika uria kubatere tukubuganikija kuthithia maguta ja kwaka ja kuruba batumaira ja kwaka kumani ona karoti oyeria na kwena products ingi kumira okuno ja mantoje mintobia idoku bia tukwa atuta the end products ikathi kinyi idio bia ng'ombe na ngoko batu ta kariba ntu raisi antu ba bete especially itonete ngugi gikundi ne giki itwe tukuthithia marketing itwe tukuita ngugira chonde chiguitwa kuso ria turaite kuruso murungu atumira monokia atutethia tuona mtu gutonia ukarate tebati kwewa ng'ombe kaire karate tebati gutewa kaire na karate ni oyume gintu giki thongi ana oni ntenge menya karate omba gutreat cancer tutura tukiora imbie ga treat cancer na ndio tukomea cancer tukatreat ya carrot na kinya gukura nkuigwa nte kurarua mea tampende to kwendende to kaka ko ngomea ndenda gunda njoizi o gikombe rukire ya carrot kamea ntuko imwe kuongereka ndere na nandiro bakethirika ina inyantu ni gwitoka maturene na ja kwinimira tabibi gutigeri bobyo ngera rigu irenjire monandi ekona inyantu ibakona ngugi na gintu kira mpombi kuromba thirikari irandi kiyo nyani ngwande pateyo that we need to think on our way to make our people baba kuthithia farming adane carrots adane igwachi adane marigo ratumbi kwand value addition ke intobira ge product era kenda antu betu batika inyirwe ki market nonto murimi
Atumira so much ge kurima, atumira so much ge kindawa, atumira so much, but when it comes ikwendia product area ria ingei ukethiria bakuma tushoke ni antu batige ukwamira mataoni tushoke na miundene yetu no kwena into ino kwena umithio batu tukarira taoni muno na ari thina ino tutigite into biatu na aja unyomwera tushoke ge product iji ciatu ito kure mamiundene ne tukiria gintu ja marigo tukiritie karati tukiria mikwasi tukiriete ngugi project yetu inaga kaethra andikite vijana 10 tututara bara by kuliteru kana ku distribute product yeje Muthuri Muriuki, Weru Weekend.